mwaramutseho neza mwese inshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze hano ku Ibendera TV. Namakuru yo muri iki gitondo turi kuwa mbere tariki 15 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Mwese aho muherereye bahaye ikaze risesuye kandi nizere ko mwagize ijoro ryiza. Nizere rero ko muramukanye imbaduko, icyumweru mugomba kugitangira meze neza cyane, imyuka ari yose. Ikaze makuru yo ku Ibendera TV abanziriza y'uyu munsi, hanyuma aya makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nababwire ko mu minsi 18 iri imbere Wazalendo ngo zigomba kuba zinjiye mu Rwanda. Ibi byatangajwe nande uraza kubisobanukirwa neza hano ku Ibendera TV. Ndakubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Mwenga abarwanyi b'intare za Sarambwe binjiye mu mudugudu wa Kipupu, ndetse amakuru aravuga ko yarubuye umudugudu bamaze kuwigarurira. Ibi uraza kubisobanukirwa neza. Ndakubwira kandi ko Burundi bwisobanuye ku baturage babwo impamvu bwatsinzwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabyibuka mu minsi ishize bakubitwa muri uyu mujyi wa Uvira. Rero bakaba babitanzeho igisobanuro gikomeye cyane, uraza kubyumva neza hano ku Ibendera TV. Ibintu bikomeye cyane ndaza kubikuvira imuzi n'umuzingo. Hanyuma kugeza ubu ngubu tuvugana ndakubwira yuko abatayo zigera kuri 2 z'u Burundi byananiranye kuva mu mujyi wa Uvira. Ubu baragoswe impande zose, ndetse ndakubwira akantu ko kandi ku mpamvu ikomeje gutuma abasirikare b'u Burundi kuva muri uyu mujyi wa Uvira bikomeje kugorana. Nyirabayazana ninde? Neva ubwe na abayobozi b'iki gisirikare cy'u Burundi. Ibi uraza kubisobanukirwa kuko ndaza kubikuvira imuzi n'umuzingo. Ndaza kandi kukubwira ko Kisekedi yamaze kujya hirengereye, ubu arimo gutunga agatoki abanyekongo, avuga ko ngo aribo ba mbere basenya igihugu cyabo. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa nituza kubona akanya, kubera ko amakuru ni menshi cyane. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeje kuvugwa hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Fizi, ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burundi burasaba gufatira ibihano by'ubukungu u Rwanda. Ibi byaje gute? Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Hanyuma rero mwese aho mudukurikiye muherereye, nongeye kubaha ikaze. Nizere kandi ko mumeze neza cyane. Hanyuma rero aho muherereye, abari mu Rwanda mbahaye ikaze, abari mu bindi bice namwe mbahaye ikaze, kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Nimunyemerere rero ibintu tubigenze gutya, hanyuma mukanya angaruke twinjira muri aya makuru. Amakuru n'ubundi tugiye kwinjiramo ku buryo burambuye mukanya, ariko nimunyemerere ibintu tubanze tubigenze gutya, mukanya tugaruke. Yes, ikaze kuri mwese aho muherereye nanone muri aya makuru ku Ibendera TV ku buryo burambuye. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Mwese rero aho muherereye, abari mu Rwanda mbahaye ikaze. Ubwo ndavuga abari mu turere nka Kayonza, abari muri Rubavu, bari Musanze, abari Gakenke, abari
abari Gakenke nabavuze, abari mu mujyi wa Kigali, abari Karongi mumeze mute, abari Rusizi yambusana, abari muri kariya karere kegeranye na Karongi ntago nkibuka Rutsiro, yes, abari Rutsiro namwe amaze kubabona amumbwira yuko namwe mudukurikira. Hanyuma rero namwe mbahaye ikaze kandi abantu baherereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu baherereye mu gihugu cy'Ubugande, abantu baherereye mu gihugu cy'u Burundi, abantu baherereye muri Kenya, abari muri Tanzania, mwese namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Hanyuma rero nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza. Abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yambusana meze mute, abaherereye muri Norvege, abari muri Australia, abari muri Canada, abari mu Buholande, abari mu Bubiligi, namwe mbahaye ikaze. Yes, narindimo rero ngenda nakira ubutumwa, imboni zacu ziba zirimo kuduha ubutumwa utandukanye, zigenda zigira icyo zitubaza, zigenda zigira n'amakuru ziduha. Ubwo rero nawe aho uherereye rwose ntucikanwe, nawe ushobora kuduha ubutumwa, ubundi tukaza kugenda tubusangira, birumvikana mwese muhawe ikaze. Hanyuma rero nimunyemerere twanzike twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru rero ni munyemerere n'ubundi birumvikana, nje nitwa Mukada ni kwibendera TV. Twanzike rero byihuse cyane kubera ko amakuru ye ni menshi kuri uyu wa mbere. Mu minsi 18 iri imbere, Wazalendo baratangaza yuko ngo bagomba kuba binjiye mu Rwanda. Ibi ni byatangajwe na Depite Willy Mishiki uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za Wazalendo. Akaba yatangaje ko mu minsi 18 gusa iri imbere, izi nyeshyamba za Wazalendo zigomba kuba zisubije umujyi wa Uvira, hanyuma intambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikerekezwa mu Rwanda. Uyu mudepite uhagarariye teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akabarizwa mu ihuriro Union Sacrée pour la Nation riyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje iby'uyu mugambi ku munsi w'ejo bundi kuwa gatandatu tariki 13 Ukuboza muri uyu mwaka turimo 2025. Mu mashusho ye yakwirakwiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yumvikanye agira ati, uyu munsi turi mitwe 250 ubaze buri mutwe utanze abagabo 50 abari seriye, murumva twabatungana gute? Operasiyo y'uyu munsi ni ukwerekeza intambara yo muri Kongo mu Rwanda. Iyo niyo misiyo ya mbere. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, twavuga ko mu minsi 18 gusa iri imbere tugomba kwisubiza umujyi wa Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse. Uyu mudepite witwa Mishiki yavuze ko uwo ari wo mukoro w'abanyekongo, ndetse ko ngo badakeneye ubufasha bw'uwo ari we wese, yaba abanyamerika cyangwa abashinwa. Mbere yo kungamo agira ati, gahunda yacu nitarogowa, tuzaba turi mu Rwanda mu gihe kitarenze byumweru 3. Uyu mugabo yavuze ko nibagera mu Rwanda, abanyarwanda abari muri Uvira, Rubero, Masisi na Goma nta yandi mahitamo bazagira usibye gutaha iwabo. Uyu kandi yasabye Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga wa Wazalendo,
baherekeza mu rugendo abateganya gutangira. Ubwo ni urugendo rwerekeza kubohoza umujyi wa Uvira kandi ngo bagakomereza mu Rwanda nk'uko abivuga. Reka twihute muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Mwenga, indwanyi za Alliance Fleuve Congo M23 zinjiye mu mudugudu wa Kipupu, ndetse kugeza ubu amakuru aravuga ko uyu mudugudu tayari wamaze kugwa mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka muri bice aravuga ko abarwanyi batwirwanaho bafatanyije na Alliance Fleuve Congo M23 ku munsi w'ejo bundi binjiye muri Kipupu, umujyi munini w'umurenge wa Itombwe muri groupement ya Abashimukinje ya mbere mu misozi ya Mwenga yo muri Kivu y'Amajyepfo. Nta mirwano ibaye aha rero, hakaba haramaze kuba tombe mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru yemeje ko hagaragayemo imirongo y'abarwanyi binjira Kipupu baturutse Imikenke uwo munsi ari ku manywa. Igikorwa cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yuko hamaze kuva abasirikare bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, kuvuga igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo. Tayari rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bahise bakaba aka gace. Uburundi bwisobanuye ku baturage babwo impamvu bwatsinzwe na Alliance Fleuve Congo M23 mu mujyi wa Uvira. Mukuru w'ingabo z'u Burundi akaba ari we watanze ibi bisobanuro, yitwa General Major Prime Niyongabo. Mu ijambo yashyikirije igihumure abarundi bose yagize ati, twebwe no mu mateka kuva isi yaremwa turigera dutsindwa n'umunsi wa rimwe ku rugamba. Aha akaba yabigarutseho mu gihe abaturage b'u Burundi bari bamaze iminsi botsa igitutu igisirikare cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko uyu mugabo bamusaba kwegura akava ku buyobozi bukuru bw'iki gisirikare cy'u Burundi, dore ko bamushinja kwigwizaho imitungo, bakamushinja kujya kwigwizaho umutungo kamere wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero arimo yisobanura, akaba yagize ati, Uvira ntiyafashwe kubera twe twahunze, oya, twebwe twubahirije amasezerano y'i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bagiranye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Donald Trump, aho ngo yagize ati, igihugu cyose cyarungitse cyangwa se cyohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatanzwe amasaha 72 bazabe bikuyemo. Uyu umusirikare w'u Burundi agakomeza agira ati, twe twarabyubahirije turazikurayo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bumva ngo bazikuyeyo bahita bafata uyu mujyi. Akavuga rero yuko ngo rwose ibyo gutsindwa batigeze batsindwa. Akavuga yuko ngo gufata Katogota, Ruvungi, Rubarika n'uyu mujyi wa Uvira ngo byatewe nuko abasirikare b'u Burundi bari bamaze kuvanamo abasirikare babo. Nyamara kugeza ubu ngubu tuvugana ndakubwira yuko igisirikare cy'u Burundi batezegera kuri 2 z'u Burundi zose byananiranye kubona inzira yo gutaha kubera ko bagotewe muri uyu mujyi wa Uvira. Reka tunahite twerekeza muri iyi nkuru. Iyi nkuru ndayishaka cyane, ndumva indyoheye kubera yuko ndashaka kuyikugezaho dukurikiye akantu ku kandi, akitso ku kandi, akadomo ku kandi, kandi nta gushidikanya iyi nkuru n'ubundi mu minsi ishize twari twayigarutseho. Kuva umujyi wa Uvira wafatwa, abasirikare b'u Burundi bawugotewemo bivugwa ko ari benshi cyane. Kugeza ubu ngubu biravuga yuko barenga batayo
batayo ebyiri zose. Amakuru akavuga ko abarenga batayo ebyiri z'igisirikare cy'u Burundi bose bagotewe muri uyu mujyi wa Uvira, bakaba rero abarimo gutaka no gutakamba kugira ngo barebe ko babona inzira yabasohora bagasubira iwabo, nyamara ibintu bikomeje kugorana. Ese biragorana kubera iyihe mpamvu? Nuko babuze uko bataha nyuma yo gutsindwa. Ese gutaha kwabo ubundi birashoboka? Reka tubanze twibaze iki kibazo, ariko tunagerageze kugisubiza cyangwa se kinagerageze kutwinjiza neza mu byo numva nshaka kubabwira kuri iyi nkuru. Iki kibazo rero kigira kiti gutaha kuri abasirikare birashoboka. Igisubizo ni yego, birashoboka, ariko ku giciro kimwe gusa, ariko gikomeje kugorana no kunanirana kuri abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Mu minsi ishize twababwiye ko Perezida Neva w'u Burundi yohereje intumwa kuganira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku buryo izi ngabo zakoroherezwa zigataha. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bemeye ko ibi bishoboka ndetse ngo binoroshye cyane, kubera ko n'ubusanzwe ngo abarundi n'abavandimwe babo bakaba n'abaturanyi babo, bakavuga rero ko nta kintu bapfa, ko nta kibazo n'iki na kimwe bafitanye. Ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagira icyo basaba kugira ngo ubundi ibingibi bibashe kwemerwa ndetse binakunde mu nzira zisobanutse. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero baje gusaba izi ngabo z'u Burundi ko kugira ngo ibi bikunde kandi bigende neza, ariko ingabo zose z'u Burundi ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibanza zigataha iwabo zose, hanyuma izi ngabo zigotewe muri uyu mujyi wa Uvira nayo zigahabwa inzira zikabona gutaha. Bukeye rero bw'uko ibingibi bibaye, ingabo ziri kumwe na FARDC, no kuvuga ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FARDC bagabye ibitero mu bice bya Rusanguku na Birarombiri ni muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkaho ibingibi bidahagije, amakuru avuga ko izi ngabo z'u Burundi bari kumwe na FARDC na Wazalendo bongeye kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge. None gutaha kw'izi ngabo zigotewe muri uyu mujyi wa Uvira biracyashoboka? Ese biracyoroshye? Ibintu bikaba bikomeje kugorana. Gusa izi ngabo zigera kuri batayo zikabakaba ebyiri, amakuru akavuga ko zikomeje kugoterwa muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushinja abanyekongo ko aribo bari imbere mu gusenya igihugu cyabo. Perezida Tshisekedi yamaganye yivuye inyuma ruswa ndetse no kudakunda igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yemeza ko abaturage ba Kongo ubwabo aribo ba mbere basenya igihugu cyabo. Mu nama yagiranye n'urubyiruko i Kinshasa ni ku munsi w'ejo bundi, umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagarutse ku kuntu umurwa mukuru usa nabi, ni ukuvuga Kinshasa isa nabi. Aho yagize ati ni twebwe ubwacu mbere na mbere abanyekongo batera ibingibi. Agaruka ku ukuntu yitwara, yavuze yuko ngo bisaba gusa kugenda mu cyerekezo kimwe, ndetse avuga yuko ngo abanyekongo ubwabo bagomba kubigiramo uruhare. Perezida Tshisekedi yahise akomoza kuri ruswa nk'uko n'ubundi bivugwa, aho yavuze ko ari kanseri iri mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ibi yabigarutseho nyuma y'uko amakuru akomeza kuvugwa yuko ngo hari abasirikare bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bagiye ruswa, bikaba ibi ituma batsindwa ku rugamba. Ibi kandi byigeze no gukomozwaho n'igisirikare cy'u Burundi bavuga yuko ngo bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo FARDC bagiye ruswa, bigatuma rero batsindwa urugamba arwanamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse n'iyindi mitwe yitwaje intwaro. Mu gukemura ibibazo bijyanye n'umutekano, Perezida Tshisekedi rero yatanze isuzuma ryimbitse ku bijyanye n'ingabo z'igihugu nyuma y'uko afashe ubutegetsi, aho yavuze ati nasanze igisirikare mwihanganire imvugo nkoresha ngo ari icy'abasabirizi. Yavuze ko yasanze abasirikare boherezwa ku rugamba nta biryo, nta mushahara, nta masasu, nta kwitabwaho, uvuga rero ko ngo ari abasabizi. Yashimangiye ko kuzamura imibereho y'igisirikare ari byo byashyizwe imbere ngo bikazafasha rero kwitangira igihugu kugeza ubu ngubu. Reka adukomeje n'aya makuru rero twerekeze mu mujyi wa Uvira, mbabwire ko imirwano hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na Wazalendo muri Fizi ubungubu yongeye gukomeza. Kugeza ubu imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'imitwe ya Wazalendo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru menshi ava muri ibyo bice abitangaza. Aravuga ko ngo iyi mirwano ikomeje gukura no kuzamuka umunsi ku munsi. Aya makuru abitangaza y'imirwano ngo yatangiriye i Rwanga, umujyi uherereye ku muhanda uhuza Uvira na Fizi, igice kinini kimaze imyaka myinshi cyaratewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Ahagana saa sita imirwano yimukiye ahitwa Imakobora ya mbere, umudugudu wa nyuma wa teritwari ya Uvira uhana imbibi na teritwari ya Fizi. Andi makuru aturuka muri ako gace avuga yuko ngo imirwano yabereye mu gice cya Rwanga ihuza abantu ba Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Akaba rero iyi mirwano ngo ndetse yaje no gukomera igakomeza igasatira kugeza nubwo igeze ahitwa Imakobora ya mbere. Makobora ya mbere ni umudugudu wa nyuma muri teritwari ya Uvira, nawo Makobora ya kabiri niwo mudugudu winjiriramo ujya muri Fizi. Andi makuru rero aturuka aravuga ko abantu barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ubu tuvugana tayari ngo bamaze kugera muri Makobora ya mbere, kandi ngo bahanganye na Wazalendo bikomeye cyane. Uko ya makuru yabitangaza, abarwanyi ba Wazalendo cyane cyane imitwe ifitanye isano na Yakutumba na Makanaki ngo nibo bagaragaye barimo guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Reka twerekeze mu Burundi, hakurya ya Tanganyika n'ibiki bihaturuka. Reka mbabwire yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze gusabira gufatirwa ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. U Burundi bwitabiriye ibiganiro byihariye ku butumwa bwa MONUSCO yabereye mu kanama k'umutekano ka Loni, aho bwagaragaje impungenge zikomeye ku byago byo kwaguka kw'intambara mu karere k'ibiyaga bigari bitewe n'ibyabaye vuba aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, aho Burundi bavuga ko ngo bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Mu ijambo rye ryo kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza muri uyu mwaka, uhagarariye Burundi mu buryo buhoraho mu muryango w'abibumbye Zephyrin Imaniratanga yanenze bikomeye imyitwarire y'u Rwanda, ayita iyi ntambara rushinja kuba rwaroroheje ifatwa y'umujyi wa Uvira mu buryo bunyuranije n'amasezerano ya Washington ndetse n'umwanzuro wa 2773 w'akanama k'umutekano ka Loni.
yavuze ko ibi bifite ingaruka zigaragara ku Burundi kandi bikaba ibyago bikomeye ku mutekano w'akarere no kwituze ry'igihugu cye. Uhagarariye Burundi muri Loni kandi yasabye ubutabazi bwihutirwa bugenewe ibihugu by'abanyekongo bahungiye mu Burundi bahunze imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu kandi akaba yaraboneyeho gusabira ibihano igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko ngo gikomeje kuba gashoza ntambara. Yaragize ati Uburundi buramagana kurenga inshuro nyinshi ku mwanzuro wa 2773 bigaragazwa n'ifatwa y'umujyi wa Uvira n'ingabo z'u Rwanda. Ibi bikorwa byateje impfu nyinshi mu basivile. Akagira ati turahangayikishijwe cyane n'ibitero byambukiranya imipaka birimo gukoresha intwaro ziremereye zirimo za drone n'ubundi buryo bwica, aho ngo bimwe byanageze ku butaka bw'u Burundi. Ibi ngo ni ukurenga ku busugire bw'igihugu cy'u Burundi, ngo bishyira mu kaga umutekano w'abaturage b'u Burundi kandi ngo bigahungabanya imbaraga rusange zo kugarura amahoro ahangaha. Uyu mugabo rero akaba ari we wavuze ko ngo u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no kuzamba ku rwego rwo hejuru. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru n'amakuru yo muri urukerera twagarukaga kuri updates ziba zigezweho cyangwa se ku makuru birumvikana aba agenda agaruka ku bijyanye n'urugamba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Reka rero tugana ku musozo, nongere nkwibutse niba wamaze kugera hano nkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, hanyuma ubundi dukomeze kubana muri aya makuru. Mwese rero mugire umunsi mwiza, mugire wa mbere mwiza wagiye mu kazi muhaye kandi muronke abari mu bindi bikorwa namwe mugire ibikorwa byiza, ariko abatameze neza namwe bihanganishe, tubifurize gukomeza kwihangana no gukomera. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.